We are redeemed, sanctified, glorified, forgiven. We are delivered and we are healed. There is power in the cross of Jesus. There is victory in the cross of Jesus. Healing and deliverance in the power of the cross. That's why Paul declares, I'm not ashamed of the gospel of Jesus. Mana yola ni takata fatu. Ora sa tawo me malea yu tai ala mana ole atu ole takata fa ole. Sino ni malea sa ala malu ole. We are sinners saved by grace. God, we are sinners saved by grace. Ese melei mato foi Yahweh na Italia mato. Ese mato vai todo. Ese cara mato foi na EPHESIANS mai. Ele mato takata sala. Ele pone flacola a mato wanga sala. Na fio mai Yesu mai mo mato. We are still sinners. Christ died on the cross for us. We are standing this morning in your presence, knowing that you are here with us. The reason why is because of your mercy and your grace. It's all by your grace. The reason why we are surviving and alive. And we are full of joy, love. Speak, Holy Spirit, have your ways in us this morning. And we desire your presence to be with us this morning. Bless your people and your church. Thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. And every God's people say, Hallelujah. Talo mo yao pela ngona mamalu le tu le chayao. Salovatu maloloto maulalo le chayao le suaf pelo Yesu ke miso. Yo le kalesia. Sunga chai sunga ya. Spidiano. Su foi la tusia wa o le tatu ngalwenga. Pas fol fol to ya so fa talo fatu pa yo la ofenga ngalwenga. Sunga fa fengainga. So ina mo la tu fortua. Atalo fatu ina tinama na tama matua. Atalo fatu foi. Sunga tia kono e maiso na ifanau talavou. Na ifanau wa onga sai o lava se pepe me tono le nei fale. Vi ia le ali. La ngona mamalu le tu le taiao. Amen. Ato waftai foi le loto le taiao le amel fa mantunga no le mena ave le tu statu te ma vai atu. Ia faia pe yaso sa uma. Aso sa uma. Every single Sunday. I want to miss the Holy Communion. E fa manatu e pe yaoe. Amen. E kangi pe no loko. O inga mafua inga e ola. Amen. Ma mafua ina tu sia lo ngole tu sia le ola e fa wa. E tiro la le taiao. E maka ukia o le menga fai Yesu. So se kai mea ka uale koko. E ke fa longo inga le mamalu o le ri. Whenever we mention the blood of Jesus, you can sense in the atmosphere the presence of God is here and the power of the Holy Spirit. E ngā yo iai. Anga le ele sa kaulo lea. E le eise Pentecosto. Without the cross, there is no Pentecost. Anga le ei fola sur Pentecosto. O ai la kala ia sa kaulo. Ha? Anga le ele sa kaulo Yesu ele saule nga pa ia la sur Pentecosto e fa ali melo na mana. Anga le ele nga pa ia ele ma fai nga convict nga ka nga sala e fo ile ali ma SALAMO mo fo sa kaulo. Nga luenga la nga le fa ia nga pa ia le kemingai. E convict lo to tangata lang famel kala kus pa ia la nga luenga nga afio mai ma ke fa iloi tangata le lalo langi. Le nga sala ma le ami tonu ma fa masino nga le akua. Loka ko ka poa ise kalesia not only kalikongu le maka ukio le mano le upulea.
Mana o le sa taulo a o le mana o le anganga pa ia. Amen. E o mai le aso ngei. Ka ua e whela le whaau le leitai ao mo ka konga luenga. Mo le silafia o le aso waleile le wabaya ko ngei nga amaka mai le kako pokalame la ukalamau. Maka ukia fo le whamaongi le li le ngata o le whaalokanga o ngai kalamau wha sa ko inga. Amen. We have seen the move of God in such a powerful way to liberate, set free, and save the souls of our young people. Asora nothing fa fa salotonga fa yale metau. Fa salotonga mai ngaluenga ke mongi. O nga ngewa mai le nga paia. O la fa ka ele le au ka le afio le manga nga paia. Amen. La fa ka ele la ko le vai o le nga paia. Ma kafe ka fenga ma se imu le afio le nga paia. Ia afa peke o eka ke makua ai ki fia yai. Ku mai pe fa fo se bo so wa ngo. Amen. A nga ngeia ia o ka fa lo lokoa. O kalavaunga ngau mar kalavaunga lala. A ngo lega ke kai mi olenga yo ile nga pa i ole akua. O fe aule la moli moli EFESO fafa i precaution. Awa foi to tfati nga le nga pa i ole atua wa fa mau fa ilonga inai o tou ia te ia. Se yo ole aso fa ola inai. Ko sa ukas. Awa foi to te fati nga le nga pa i ole atua wa fa mau fa ilonga inai o tou ia te ia. Se yo ole aso fa ola inai. Stop grieving the Holy Spirit. E kalangoa fa pikoa le melea. Ika nga ka fa olainga. Born again believers, sons and daughters of God. Ole luinga ngai kaya ngole kalesia. Me fenga fela ukala. E ofo ngai ngaluenga. Olo e makamaka so se me nga yo ile mana ole nga paia. Kafe nga ole nga paia. Pa ua ile afio ole nga paia. Nga yo ile mana ole nga paia manifestation SS. E papakiso tangata e fa saoloto tangata e fa tumutumu tangata ile mana lea. In such a powerful way. Ole lui la mole kale si matato uma. So se kai bia ka ke mai ka ke mafuka ma me mo fe ke fa yelo a inga me ke aluai. Awangi e fa ki nga ile nga paia. Stop grieving. Do not grieve. Vai le upu kelele. Grieve. Ola winga le upu grieve. Great distress, sorrow, pain, wound or hurt. Mafakia, fangongoa, pupuangatia, manua petinga. Manatua mai lawe. Kaule melo le grieve. Longa winga, ele mafainga e faki nga ele pure la alea. Ele mafainga e fa mai woki nga le solo lea. Pe faki nga se object. Menga la yo le nga pa ia, ele se object. O le nga pa ia ele avele upole ole eat. No, he is the Holy Spirit. Aisha, o io le pelesonga longa kolu ole akua, o ia foi ole akua. He is a person. E ngofo ia oe, ke lua ofa kasi, ke lua momoe fa kasi, ke lua savali fa kasi, e ke lua saufa le kangaluenga ngai male loku kangai kao. Ngai a fio mai male nga pa ia langa o le malu malu. Ngai ngofo e kongu ia oe. He lives in you. He dwells in you. E fa longa le kalapus pa ia. Awa le fati ngai le nga pa ia. O ia nga fa mau fai longa ai, mai le upu. Nga sio ai le kemi ngai kalia le fa tanga. The moment you humble yourself and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Afia mai lama Yesu ngofo ko ia e ala ile mana le nga pa ia. Fa mau fai longa lo, fa merka le kua. You are sio, you are my property. Wa fa mau fai longa e ke feluaya wa maka o le kalia le kua. You are a property of heaven. Wherever you go, you are marked. Wa stamble mo fai longa. O e belong to the kingdom. O le tangata o le malo. E mai sei o le aso e faola ngai, le aso le whakarikari ai, ile se kianga, pe ke wa e maliu amele. Le aso le whaalia mai le maka uki o le li. E mai wa uma o ngā whailonga oe. You are sealed. Ile mana o le anganga pa ia. Grieving. Grieving. Pe ngo whea koe le mwhenga whaati ngā se pure la alea, o le object. Ile mwhenga whaaki ngā le ke ulea, ele se ola o iai. O le grieve ave i le tangata longa winga o nganga pa ia e iei onga feelings.
emotions. E longa loko, e onga longonga, o ia o le tangata. O le atua le tama, o le atua le alo, ma le atua le anganga pa ia. E ki kilo la me foi le pe fa makala. O le akua la fio o le ngofari. O Yesu la fio le kuka makau o le tama. O le anganga pa ia le ia oi. God is on the throne. Jesus the Son is at the right hand of the Father. Lalang mele fai, le fau tua mo oi. A oi le ngofo lalangi. O anganga pa ia le felua i soloa amele. Ngalue aku ilea, kalango aku ilea. Fai loa ia ole mele walama langa amele. Uia langa ngasala. Fai maya ileli. O lai ngofa kongu ia oi. E lunga ia oi. Ko kongu ia oi. Ko e o fakasi ba oi. When he comes upon you, in you, and with you, wherever you go, you carry him wherever you go. Fakamala kele ko kele lau ke siang ol mele. Wa kalia fa alkanga ai foforinga mai ala kule semea wa e fofonga paia ai alua oi. E ke o kule semea la foringa la fa siang sala porque fa se happy fonga le kusama le finangalo le akua e ulo manga paia fa ai fa oi. O le nganga paia e le makangi. It's not the wind. In fact, o le kasi nga fa ilonga, one of the symbols of the Holy Ghost is the wind. Ai le oio le makangi. O le nganga paia lo le oio. In fact, o le kasi nga symbol o le oio. O le nganga paia lo le afi. O se kasi nga fa ilonga o le afi. Pe anga yoi longa manifestations. When he moves like the fire. Menga felkus paia ke bola so Pentecosto. Tongues of fire. Elo le nga pa ia le af o longa manifestation pe amu. E sau pe sau le af. E sau pe sau le matangi. Menga la fa ngela ukalbo. But we need to prepare. Nga kang elo ko fa fa elo ko ile. Sunga sepia mission ngai fa fa ngai nga makai kai ukalbo nga fa nga fa po kalamele. And there is a reason why. Muka ko ye nga tu pulanga bole ko fa ngofi amele. We are in the last days according to the Bible. O kele tangata fa seinga. E o mana me fa fia ole ko mga o ile kua. Lovers of the pleasures of life. E o mga o ikupe. O e ole fa longo I matua. Si, o e fa tua upua. Leu sky, rebel. O e pese iwo ko anga le loku ai amula nga pa ia ole ka kongu amene. Mai oi pese iwa mi o tua peto anga lotu ai le kalia le mana. Tele nga tanga Samoa. O ke le fe nga loku Samoa ma loku e kali kongwa le upu e ola le manifestation nga pa ia be ilo. Ia ila le fa ma ko mera. PFF. Amen. O ka ko ura ele ai amen. Aba ya ngafi. Ma ko ngalu ma nga fa kanga le nga pa ia alu amen. Pa oi a nga pa ile nga pa ia oi. E silia ko le pa ilang pa ia o le aso kasi. Ilo le fiu ka o kingia o le fiu aso e ke le sui. Amen. E pa ilo lang pa ia o ke ia la. La bo e kange, mo paka o lang pa ia. Amen. Ke ku fo lunga ba sui. Nga nga fai. As long as surrender lo loko. Ma le willingness ke surrender. Ai pule nga ia se fai. Pa kingo pela nga operation. Se fai sanga ka o ko nga ia oi. Kilo ngai mea ngai fale kong. Amen. O le demonstration ma simple sa nga kawak. Pe anga yoi a o le nga pa ia ilo mea nga. A o fa ilo nga po symbols and signs or manifestation pe anga yoi. A o nga pa ia o le tangata. O ia o le akua. O le pelesonga o le. Ngai ala ki ruo whenua. Falongo moila. Mangkuala o le temple. We are the temple of the Holy Spirit. O ngai ngofo ia the Holy Spirit. E le fia tuao nga ia, ise fale, e la APIA, full of rubbish, dirt and stones, and kile mo limu, ma mea palapala. Pei fea oe, ai sau ngali fale ngai pole, fale kapua ali, ai kile mai e mesi ako, e kile fia ngofo, kile fia kapua. O vabe nga ko fia oli fafo. It's the same with the Holy Ghost. Ala ku le fale va ia ku ola, loko leanga, pa mawalunga, mui, fai kala, o lai kau kongu mea ese.
O le mafa fa tumu mo Facebook, mo TikTok, mo Instagram. E kumu social media. Ta melang pa ia la ko me ia ko manrewa. La ko nga o me ko amele me ia ko ne hanga. E su ea langal kala ko pa ia. O fonga yova lo tafsuri the running to and fro. E su ea nga ia tangata e loyo le loko. Se fa ali lo na mana amele. E ke mga fa ali le mana le ku ia o. Awala e ki fa ki nga ile nga pa ia. Do not grieve the Holy Spirit. Pafenga grieve. Pafenga grieve. Pai ka man fai uperua lima. How we grieve the Holy Spirit. Ole nei, ia o tautu esel pepelo, ia tau tala wha maoni ta itasi male la titua oi. Awau tu tino lava i tātou o le tasi le tasi. E makua ki ngā le ngā pa ia pe pepelo. Ai maise la wha longon kalakus pa ia. O tātou oi tu tino e tasi. We are the body of Christ. Ai ko pepelo a lesi pari. Amene. Au ngā kango ka pepelo le siakali o le akua. Kua ki ngā, whawhenga ki ngā, la whaila ngā whakongu iau e. O le keimia whea koelo ka ma, son, where's the change? Son, where's the change? Where's sui? O uma. Ke whaalonga kui lo loko la, ke valusi mai kong. Pamelanga pa ia, you lie! Why you lie to your dad? Ai mo e pepelo e lo ka ma. Ke whaalonga le, le yo sau file mu. Ai sea, mana tua, o ele ngofo i kongu iau e. He dwells in you. So se kei mia la ke pepelo ai, mai fia pepelo tangata, ki ngā o le nganga pai. O le leanga la le mea, pepelo kasi, pepelo lua, pepelo paafia, umar kausanga o le ainga o pepelo. O ngā lu eselo le ma le nganga pai, su es tangata e kaukala wha maun. Lea foi la lea, e o foi whangau, listen young people, au le pepelo. Kaukala wha maun. Where are you? Ya la uma le suanga le la. Fa oi le fo manga ka ko sa. Al mele la uma manga mai. Lo ke over. Le fa le mele ala e sia le mele ki ka fa. Al le ki fa la inga. Pai po luongo. Au to wita, awala nga salai. Awana ingoto le la o itape o to. Kasi le me ma kwa grieve ile nga pa ia. Mo le loko le fa mangalo. O le ika ele vaveng wha mangalo. Wha mela nga paia, wha mangalo ia. San, forgive. Tora, wha mangalo ia. Lela ngoko i whalela. Ngoko le lako e oso, umare anka, wa amak nga sauri meka o le unforgiveness. Kolu aso, 5 aso, wha ngau mo ilo mo le bitterness, wa amak nga o onga le loko. Fiku aso, wa amak kalong sa mo le mea pisa repel, ke eloa. Umare masinga, wa sa mo le mea le revenge, wa mga akau masui. Wah, kira inga le fia le ngang pai. Pa fonga mereka ko maftanga mesir ka ko ikalesia ngai kaya. Ko angai fa mangalo kanaka. Because if you have that kind of attitude ke le loko fa mangalo. Ai mesir melo Samoa. Samoa foi le vavele ika. Ska mai mea pe trikalo. Oso lunga lo fipa. Ka ia kuipu. Ka ku ka vale. Fa le ngaku le mea. Vavelo loko fa mangalo. A fe kalai lo lenga pa ia fa mangalo. Mangkual melo loko fa mangalo o le filifilinga. Forgiveness is a decision. E ke fili fa mangalo. Po le ar me ka fa tangata ia o. Pe ke le pe la kiki pe makuya pe onga fa mangalo. Awar kuria lo sao amene. Fa pe ngai sangat samo. Le sai lo nga sao o nga yes sao fa mangalo. Sa fa ko ese ma. Fa mole. Baik kang akbalal makauki ole melo le spirit le wal momolo yang angale ole spirit. Lawa ki ngalo loko. O kang akale nga fayal mele nga yae po o kala pe nga fayal se abuse yae po eva plale nga fayal. La yalwa lang ka vale pe ke mai pele ke mai la yalwa. E ke fiu ai ala fa kwa. E alwa nga ya or kakale wa afia loki nga o ai. O ele wa afia le spirit. Ku sape ke sao wa e afia. Ola la me fai. Isi ke le fa mangalo. Awar kuria lau sa awa ki ngai. E a ki le ngai polonga. Tame malau kala, ese me fa mangi nga mea. Tame ke fa kala ngai ngor sakau. On the cross, tame fa kala ngai Yesu, lo tama ai, fa mangalo ya ilato, walato le ilo le me walato. E kuria le sa o Yesu. Anga kuria le sa o Yesu ngal fa pe ko Yesu, fita le oki, fika le uma ko. No fai ko fiele ko nga fai nga mea.
But he choose to forgive. Ai loko ki ngā whapeak fo ngai kai au. Ai saka kele I whamangaloa. Mga ia kai au ngai. Au kalavou, ai le kupule mele ngā ngai alo whamaile ngā pa ia ngai whamanguia kako. Whamangalo momo ngai. O le leanga fo le mele loko le whamangalo kako kalangoa. Mantua whitalai ngā Yesu. Whamangalo I tangata la tō sala. E wai whamangalo fo ele ko ia wang sala. Ko kako les kai. O leke mga o tangata la mo I whako ese ia oe. Ai nga sala. Ai mga ole whape. Le inga whako ese mai. Ai nga whamerkala Yesu. Ai le whamangalo tangata la tō sala. E le whamangalo inga fo ia wang sala. Whamangalo tangata la wa offer kemi kia nga sala. Nga lakule lumo le kua. Mele kala le kua. Le la whamangalo la oe. Ai le whamangalo oe. E ke lakule mele kua. Kaya ole mai kia whamangalo, lakini whamangalo pai malafai. Lakini whamangalo sungar kia kong. Amen. Lakini whamangalo tangata lai ngai gala fula kupe. Amen le. Lai ka mino milo whamai. Lai ka mino kokogia mai ako. Ele kokogia. Paka whailo nepe vai. Whamangalo ia. Whamangalo mai foia. Whamangalo mai foia. Pai o pelo fiku. Awa foi nei tu ina tu o to se me mau tu wail ti Apollo. Kasi kasi. Awa foi nei tu ina tu o to se me mau tu wail ti Apollo. O mo ka kala ka fai ko. Ka kala le fai ko ki ngale nga pa ia. Ka kala ko le fai ko lang sala ki ngale nga pa ia. Open another door ki ngale nga pa ia. Pai o ma fa fa. O me nga ke ulo loko. O happy tsinga ke lo nga ki ngai nga pa ia nga kala fai ko ai. Pero matala ingon mata upule nga do not give the devil legal grounds. Legal grounds wa e fa kanga. E sa we soli o e ma fa be nga fa inga lo ma fa ma lo loko. Awar ko ela bango ki ngai nga pa ia. Ruful valu verse 28. Ole ngoi, awone to ngoi. Ai le lein fa ma losi o ye ngalwe ngau na lima I mea o nga ia maua ia se me vatu ia matitiva. Mereka panginga ki faingal wengai pa fa mga fa mai oso masama lama. Ai suo foi mga e ka koko ia mea ia. E fa ngai seven ngai fa ma oso ia umenti. Amele. Ala ngalue. Wa ngalue fa se pisigisi fa se me ke lo fa mangu mai le ko ia oi. Awar fa ka wa trucks ele kupenga le fingalo le ko. Awar ku ku tas loto. Awar ku le loto mai ia. E ala ese me amanu ia ole tu. Ese se Pagkala ko spayo le kupe vai wala amkanga le lelon taununga kusinga fakao. Era ngalor ka kumkaupu nga. Pai peluiva. Awani aluatu se upuleanga ayo o tongutu. Dale upulele ia tia ia mea o nga. E tupuaile le lei e falongolongo iai. Kasi le me ki nga ke le nga pai. Corrupt words. Upuye ka ukalai. Aka ko foi la sabo. Ki nga le ska ka fa nga. E falongo ko wa Afrika kalango. Mamao i kuala ukalongo. Ala e faia. Ala wasawi upu masoa. Upu fa fiu. Upu fa mawalunga. Upu fai. Ala wa balema fa lang pai. Awa san stop it. Ala aka wa ki fa la ko e kanga. Kakia na lalo langia. Kakia tangata lai fa le mo fa kanga au. Oi le wasio. Le fa mo fa longa le fio la nga pai ya oi. Fa ke la ukalangoa. Fa ke la ukala. E ki fa longo e ke lo le lai lo loko. O feka lai la nga pai ya. Ku. Stop it. Namo e fa ikalo la tangata le i. O fisili angai ila tangata la e ki fa ya kalanga. Fa penga ko e fa ya kala wale lo i. So le mela fa. Ai fa. O que foi a foi al fisili angai ila e faila ukalanga nga le fi la nga pai ai mai sela le mele o fiku ya amen upu ya sawe ele akia e wa mele le upu isi ila pe ora tangata lunga pe koso mai lalo tangata e ki nga ile nga pai o le o le si mema ka ukia le mele fa mo le ser ki nga nga pai mo ki siamo fa fonga mai o le tiki siang nga ko singa division si kongo le ainga o le aku. Ba ailau attitude, if you are a kind of person that faithful inga ken ofo fale tangata fuile. Bi fale anga le tangata fale pe ka kala le tangata ai ken apa fale anga tangata. Kongo nga luenga le li man ko le mele makuale fia ile kuwa.
Maka le kua e ngome ingo se yova e fikon makwale fifia ya le kua lau melo malis. Ai muli ale mela maka le kua malena te fa tupu maseinga. E le fia ile kua e ki nga ile nga paia. Awale ko singa division. E ka ua fole mele o le fa longo le mau ska i kai amele. Alongo le unga le kua. Alongo le vision nga vako le kua le kai amele. E ke mangui ai, ai lo so foi seu e ka mai faringa. Par kasi nga mele nga vesi le mea. Ola vako kai nga le nga pa ia le kai, ala foi oso mai seu e kai ina. Lei falongo lei pili malei. Yes sir. Yes sir. E ia ke mi vako le kua se me ya oi amele. Ai se man loko ma wala lo la ka fa kanga le kua ke wa unga. Ya wa nga lo ka mo me wa mo ko lo ia. Sometimes if I kai ka lo sunga kai. Al mero submit. O le mea loka ngo koi langa o le mea ngo whaia fo ke mia o soi fuasa ka mai sabu. O le mea le o submit. So se mea whamai, mo lei. Mo le lei, dala whai. Alu yo, alu, ngofo. Alu i whea, alu, whai le mele whai. O submit. Nangai wha manguia i le kua ia oi, amele. Awar ko singa division. E se fai kalanga me langa ka ko ai ngole ko we are the family of God. E o fora la kalvo ki a Kongo ko i inga. Mafutanga tina wina la le so fanga fai ngora ko mafankinga ka kana le lo uso amele. O fai kala lo uso. Ma wala unity ma lo ko ma wala lo ya o ngai deli. Le se me ki ngai langa pa ya fa umakwai. When your mind is full of evil and wicked thoughts, ese a mea ngai lo mafau. Fika wa ia me ese o mafau ngale kongu, mafau ngale sao. O mafau nga fasala. O mafau nga fai, mafau ngale lei. You are planning something. Ya fia le stangata. Pa yo mafau nga fa mama. Amen. La ngola ngofo le nga pa ye kongu ya e malama, mas sila ke fa mole. E kele ka ukala mai. Ala ke ngofu hide of thoughts. Ele mafainga lafi le nga pa ia amele. Peke lafi tangata e sila fia kala ka mika aile ya waku se upu lo mutu. Before a word will proceed out of my mouth, you know my inner thoughts. Abel maka ukio mele nga pa. Ongala le nga pa ia. Ele popole le mele sau i. E kilo mua le mele le loko. Le mele ai hide ko kongu le sau fafo. Pam fainga sau fa Maria kala ilumo tangata. Malo. Oh my. I'm so blessed upu le yas. Ole manga yo ka fa nganga le tiba le nu amene. Tilo le tsemi no fa longo tselo si fong. Man na yo la pese. I was so touched by the word and you know the lyrics and the power of your voice is so powerful. Ai ese kala fe ko okay fa yak ese pese al no kwa ba ka ukia. O lo loko. Pa ke le mele vai menga ke lo loko la ngole nga pa ia. E mua sia ki lo loko ai ke le ka kala amene. E mo fai. La fai nga sa ke lo kala ngolu mo tangata. A lo loko ele fa mau. A ro ku se fa ka ko ngele menga mai. E u na fa mali mai longa leo. A we kari ko uia. E ku se fa ka ko mai e u nga fa kele nga upu fa mali mai longa leo. Mai au na e kari ko uia. Ko fa ka fai lo nei pa fai e hala leo e manga yo lo leo. Ke ruma fa le kala ngoa e u mare pa ku ai ku si bugi. Ele kuia se kui foi la po la ngai lo me kuia se pungi. Kui mali ma ko se pungi. O ke fai fo kala o le stangata ma o fai kala o nga le ku abele. Awale muy. Me nga le o ergo kele fai nga malanga fai SALAMO nga mai ai kupito i kanala. Ia nga sala ke kele foi e fa nga le au ele no fo la inga. I foi kupua. Ui, foi taanga. Fa ki nga ya ke riso. Ole muy mose, muy le akua. E fa pe nga istanga te ko nga luenga le akua. Amen. Vai fa ke menga. Le menga lo ngo fai kalo kanka me song ya nga le akua. Anga le pela Emiliama, sa ka le pela malio alonga. O muy mose. Vai me ki nga ile nga ngole ali. Pa merkala le lo alonga.
nga o Mose fe kala ile kwa. Ya makwa fala mga amaka ya alonga makwa mga itina ayo fa ku alonga. O afai aya ko ya. Kakala ngoi fo ya de sumi muya fa ko fo. Nga o sa wala kwa amaile le pela silo makwa. Ko tile man fa nga malanga bayal makau kiol be. Ko tile man sa malinga. Ave kuwa ko ngala wa pe fa kali mo le surfa so a pe fi kuas. Pai makala dai se longa umalonga le pela fa ko ya fa nga malanga. Pai o isi me nga palonga maya. O isi po kala mele ko lo lang ngai ti lei lo muy amen. Wa ti lei sa wo le ko fa mangui o e. Fa le pisa picole. Awal mai muia au ngale kuwa. Ba e o fa le fa sa wa o ke ai mo. E o le au ngale tua vai ang le au ngale tua leaders. Ela fa kuwa ngole lo fa le kuwa fa ke mangui ai. Nga mangui ai o sua ya Mose. Mangui ai Isaiah ya Elia. Mangui ai so o Yesu muri ya ke ia nga mangui ai foi ki mo ke o ya Paulo. Ai. Rub shoulders with those who are anointed. Pi ai. Fa longo mauska. Nga misi kias vai. O ia sa ka nga mawanga me nga mangui ai Elia. O kias sa ka nga mawanga tabol bosin. O ia sa ka nga kafer fa unga le kuwa aya. Misi ako isa kau kulei loko leanga ako ka mga fa malolonga sko inga nga fukula yes la sime after materials stuff esa mela muri ai muri fa unga muri selengi amele pa ke kel menga ke muri ai al mela nga fa yeri saya al fa kalkus pa yang pa wala nga fa ngali asu apa fa fango lia wala ya ka fiu up lia ya eva le fa ngo fio le me amele share with humility makilo e leilo kangaka pa wala mela after saya ke banga or fa ungale ka malo le by the time ya esele akwa ke banga or mela yo mo wanga ai vela kelo ka fa penga ye after me fa pia lai mangwia e ketchela ko fa pele stanga ai ma fa nga pasi e ma fa ala pele ka kupule mela rub shoulders with those who are anointed e ke mawanga Halleluiah, le aso ngai fa fonga mereka ko ekalesia. The challenge for all of us, every single day, allow the Holy Spirit to search your heart. Inga ia awa ngai kurivinga le nga pa ia. Fa kanga ngai search lo loko ke mi uma. Salamo kuri fa loko lo fa le fa umat. Le atuai, Yesu su e mai ia tau. Mai e si la fia lo loto. Tofo mai ia tau. Mai e si la fia umana tunatu. Mai e si la fia po ia te au se ala e tinga ai. Mai e tai. Arwe. Mai e tai na mai au le ala e whavau. Search me, O God, and know my heart. In other words, know my heart. Try me and know my anxieties. So, and see, but if there is any wicked way in me. O meki ngai le nga pa ia and lead me into the way of everlasting. Ai wala maka uki ole me. Pa fonga le mga ka ingo le nga pa ia o ngi krivinga nga ia. Ole mera le me fa ia. Fa ilo evaluation every single day. Ai fa long waki nga lo loko pele fia lo loko pe ima fa fonga le nga wa nga ia kulo ma fa fa. Ai kele imoe nga pa ia fa manga lo maya. Forgive me of grieving you, Holy Spirit. Maso le nga sala le nga ufaya. Ole mele lele nga ufaya, ole kala le nga ulafoa. Ale nga ufa alongo nga efekalai ku, kaofi. But I keep doing it. Longalua, when the Holy Spirit reveals a sinful habit, secret sin or any wicked ways in you, do not delay repenting. Awa nga ingofo delay sa SALAMO. Do not ignore it. Do not neglect it, but quickly confess and forsake your evil ways. ISAIA yung orima fa ipefitu. O au taua mioleanga, whaatasi malea mioleanga o tauta maa. O whetalai mai ei leli, o ila tau e na whaamuina mea manongi lunga o maunga, malato whai au lunga o mea maulunga, o te fuati atu fo ia la taua mionga na mua, i o la tau whatawhata. Sai mea whaamana mole. Sai mai ya. ISAIA 5:5, e whasaa kua pasta. ISAIA 5:5 whai upefitu. SWCCC Youth, ISAIA 5:5 fa upefitu.
Ia la fo ile wa le ole anga lonala, ma le tangata sala, ia la fo ia ona manatu. A ia fo mai le li, ona alofa mai le o ia te ia fo mai fo ilo tātou atua, a wana te matua faamanga loina. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his faults fight. Your ways. O awala nga ke alu soro ai mambea nga fa kingo nga le fia le nga paia. E o yo mafaunga bai. The righteous man his faults, let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Amai nga ke makua faamanga loinga. Afonga malale kale siang e kaya. Awanga iti leile repentance. Aku ikui pea le nga paia lo loko, tora stop it. San quit. Ku uloa. Kau filoa. O le kemilinga, le agency o lo loko, usika iloa. Quick obedience. Because delay obedience is still disobedience. Afonga mai. Delay obedience is still disobedience. Partial obedience is still disobedience. At tanga mangale fai nga ole si mea kia ile si mea. E ke vai kulo le mea ke fia po lang sala la manga ya po sepit o la manga ya la ke fia. Fai lo si mea ai ku wala mea ngai kas. E man tuar ku puya saulo. Te ur kala le ku fasio ki uma amaleka mea uma la yai. E o imangu. E la ku kamalo fa sao me ola. Fa sao si mea fasio ki si mea. Le fia ilo male ku. Ta vai la mo le costly mo le uska. It's very costly mo disobedience. Lau sang mga me fa pe afai le kuai mga ia, fa mereka le kuai le ai e kele uskai. Nga ke rebel. Ole me piko siri langa le anga ka urunga ko le upo le kuai ngai aso. Pato le lui fo le mo ka ko uma. E o fo ya kia. Ole me piko siri o ma kuale le lei. Pe a kupu ya oi, mau. Ole kali ma la fingo le atua. Ona ole tatou fati nga pe o le ngang pa ia. E a ngoa ma le salamo o mela ye ka unga fa keke. You have to be careful because o me ia. Sama melang kupu ya samasongi FAAMASINO suruongo fai pelo suru. Ua fai mai o ia, Samasoni e, ua mai Filistia ia te oe, wala ia na moe, ona fai ane lea, o te alu atu e pei ona mua i fai, ona lulu lea ia te ao ia, na nate leiloa, ua fio ese Yehova ia te ia. Orka malo samasongi sa faawinga. Very anointed man of God, full of power, a mighty man. E ngale makala le kamaikai. And the Bible says, "Wo mai Filistia fa malkala kalila." Sam. They are here for you. They are coming. Kulunga. Ta mai arose ul kama kulai lunga. Malona manatso malkala kuspaya. Fateia, olaya ke ia faunga. Ta mai ola walo pe yung fa mo. That means the anointing is still in me. E kuwa kulunga, the Bible says, ngake leiloa. And I did not know the Lord departed from him. What departed the presence already? Walu esel faunga le ku afa menga kele lo fa fonga merka ko maftanga mesole kalesia a nga move le nga pa ia pe fio mai e ke lo wa fio mai because you can see what he moves ai a nga wese e ke le lo le ke mbia wese ko vai le tenjo sole mele nga e sawa ia e paki e pese e ka e se u ukanga e saula koa me uma e fai a o le se mea o le warning la nga mo ka ko uma langa fa longo mai ka ko ngaru nga ka ko lo kulango le ka ko ngule melo le manga le nga pa ia e alu ese lo le nga pa ia makako me fa o le ese mea e su me palo isa o ia le ora me maka ku fa ia amen o ia le ora le upu pe alaunga o ia le ora le upu pe hawa o ia le ke la ngonga me maka convict lo loko e fe kalaia oe langa o ia le ko ngulu kemingi o le ora me le kalesia ai ka kalo e alive la kalo amen I pray in the spirit so powerful. I am only mau ele mana. I fucking know every service. O me uma ke wa ngai. E yai lo marfa unga le nga pa ia wa uma me uma. O ia nga ke fa ia swinga. O ia fa ma fo nga yo me uma le ola le manga oile ku. Langa ole o ia le kongo le loku ke mingi. Ai pui. Fa now young people au unga le ko kai ki a kongo me so le kalesia ngai kinga. Au nga ia ese o ia. Vai le melo nga lua le nga kangi ka vika le kuor salamo ni makasi vai pasukasi sulua. Au te la fo ina u yo luma. Au fo ite ave se ina lo nga pa ia te au. Ie fa fo isia mai te au oli lo tanga mai te oe. Ie ta ofi mawina fo ia u male loto fia. Me kala ka vika, do not cast me out of your presence. Your presence.
Wala me fangale ka ko iya la we ili pale miyong isila po ska kawa. Ngai fa longo le tala fa in the presence of the Prime Minister. While I speak in the presence of the man of God. In the presence. La niya fa ya o pe ke wa sa wa kurio ifaf. Ei fafo. Ele kario I out. Get out. E ke alu fa ngongo. Pamerkala ka vika nga wanga sala ilang mea same sin fa fa nga sa masongi. Pamerkala ka vika le tuai. Awangi ave sea u Leauma awaru waku ya o ma ukangi ya kuma ukakalo ma usaili. Awake kuria u fafo. Amen. And I think o kan kong ngeyas o lo ti saya mo merkasinga awangi ala ko ay kuria le ko ifafo. Awangi se kemi ala ko fa mo wa u fonga le ko wa u ma ko ele mga ole ko ya oi asia. E kele ma fainga e fa ko ese ma confess ma loko fa mo wala lo yung Leauma. Mereka malo awangi castinga ese ha ba mo le upu. Cast out le upu la fa nga kuria kemong. In the name of Jesus, get out. I cast you out in Jesus' name. E apply for the melia. Pe afai kele SALAMO ma fa kinga la pa ya so malava. E cast out to ele ko malongo presence. Pa meka vika, do not cast me out of your presence. Longalua, do not let your spirit depart from me. Vai. Awang depart luang Lord, al meu que foi. Fa fonga male kalesi. Mahayal melia. Okay, offer ka malo le ka vika. Ole malam ka malo yalo le kuwa. It's so amazed to see. Afenga ka malo le awala approach le kuwa pe ase. Afenga ka malo kele la kuya ki oe mangi pen offerings, kele la kuya mangi sacrifices ki kele mangu me ka malo le kele la kuya imenga. E halu ka malo merka ulanga nguki momoya. Brokenness. E ka kaelo ngoloko ilumoreli. E fa penga fu le kuwa ngai kaya amen. Ike loai oi, lasa attitude, lasa wa mio, lasa kala, lasa menga la force o nga le ko po sikala nga foi stangata po sikinga ai po le o nga foi le ko fa ia. Ike loai oi ngai kaya. Merkala ka vika awang ikupun mele yau, awang ia ese la nga pa ia, awang e kuri ese o ke me ke wako ke kakalo mo usa ili yau. O mo oi ngai kaya. Ala ko ka ko foi pese sumai. Ave space vi ia le. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Mo ini o fonga mai tulai. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ai tu man fa mauni o lotu. Tele tau fa tari foi na ria mana ile to muanga le o me. Te va i le fainga ile tu o me la fa ya oi. Fa manuia ilo o tu ya oi. E te iloa e oi lau savalinga. You know where you are right now. E se loto ti ngā ia oi, whatever tau no releases tangata. Whatever whetarai nga kapaya san, release. Tora, release. E se sinful habit, po se addiction, whatever whetarai nga kapaya san, get rid of that. Quit. Enough is enough. But you keep on doing it. It is so sad because one day if you continue to disobey and grieve Him, because He lives in you, one day you will pay the price. The price is heavy price. Ele me faina tau fia ele o na le nga paia. Ele me faia ele poto balo tamayo na tau fia ele se nga paia le lotu. Ele se nga paia le worship center ele se nga paia hau. Ele se nga pa ia o le pule ala nga pa ia le tangata fia fio. He have his own ways. He have his own ways. E ia ia ona awala e sawa tangata. Au le tai au le lei. Pe tasi pe lua se area na e convict le nga pa ia lo loto le tai au. Maybe the Holy Spirit is speaking to you lautala le na lafo. Maybe a disobedient child this morning. Tere fa mauni tu pena vatu lo tamaya oe. Tere fa mauni le mena vatu lo tinata lo fai. You keep on disobeying, but you are grieving the Holy Spirit. For whatever reason, but you know He is convicting your heart this morning. Dora, this morning is yours. Sao yo luma maloto fa molano. Search me, O God.
If you are bold enough and if you are humble enough this morning, and just shout in the Daddy, search me. This is me, search me. Search me this morning. This is my heart. I open myself to you this morning. Search me. No. See if there is a wicked ways in me. But this morning, thank you, Jesus. It's a restore relationship. A restoration, a refreshing this morning. Restoration, refreshing, rekindle. They can rekindle a flame like Tonoya. Hallelujah. So my Lord. Thank you, Jesus. I'll swing the loud pese. So my soul of no, I will take Paul the Takatan of Tough. Thank you, Jesus. To my father. Just humble yourself before Him this morning. You don't have to wait. Oh, you're the Tamata. He has feelings and emotions. The Holy Spirit is not an object. Right now, just lift up your hands and humble yourself and ask Him, Holy Spirit, I am sorry. Forgive me of this sinful habit, of this hidden sin. He will come and restore you back to Him. Restoration. Pray right now. Humble yourself. Humble yourself before Jesus. Let's restore a relationship. One more time. Cry out to Him. Cry out to Him. Cry out to Him. Never leave you. He cannot ignore you this morning. He cannot reject you this morning. His mercy, His grace is sufficient for you. I'll never know He is the first person of the Trinity. He is sorry. Humble yourself. He is touching you this morning. Because He loves you. Oh, thank you, Father. The honesty of the integrity of the He's touching you. And I know He's hugging you this morning. Son, I love you. No matter what happened, no matter what you are going through, no matter what you have done, maybe you run away from Him, you depart from His presence. But this morning, the grace of God is here. The mercy of the Father is here for you. It's time for refreshing and restoration.
Ole afio mai langa pa ye restore le chayao back to him. It's time to refresh, renew. Oh, thank you, Jesus. Si lungo rin man le chayao. Oh, patakara pa mama sekere mama. Holy Spirit. Holy Spirit. Ona o lau fetalainga le chayao. It is because of your word this morning. They humble themselves. We are humble ourselves this morning. Father, you declare in the book of Acts, refreshing comes from the presence of the Lord. Refreshing comes from the presence of the Lord. Right now, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I pray for the showers of refreshing, refreshing from the presence of God. Oh, refresh your people. Touch them, Lord. Refresh them, Jesus. Receive the refreshing. Receive your refreshing. Receive your refreshing. Pasa. Refresh them. Refreshing. Oh, Mama Seke. Refreshing. Mighty man of God. Mighty man of God. Refreshing. I want to the refreshing of the Holy Ghost. And Lord, refreshing in the name of Jesus. Refreshing from the presence of the Lord. Refreshing from the presence of the Lord. Refreshing in Jesus' name. Shaba, oh Rafa Shaba, oh Rababa. Refreshing in the name of Jesus. Side.
Malingi oro ibata le tangata walangona le atu le tayao. Halleluiah. To the Lord this morning. See your people. Thank you, Father. We give you back all the glory and the honor. You deserve honor. Lift up your hands. Give back the glory that belongs to Jesus. Bless you, Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. See your lead by there too. I'll tie out in name. Hallelujah, Jesus. Do not depend on your feelings. Believe the word of God. Fetalaile tua imeo lo he taile nganga pa io le tua ya tatou tai out in name. Hallelujah, Jesus. Believe that when the Lord God refreshes you, He really does refreshes you. Time will come when you will experience the freedom, the release of Jesus. But for now, let go let go the past, let go of all the things that you have done wrong. The worst thing that can possibly happen to us is when you do not forgive yourself. And let it go. Forgive yourself. When the Lord forgives you, He forgives you. As long as you don't go back and do it again. In the mighty name of Jesus, I thank you, Father God. For you are the great God. There is no other. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Dear Lord Jesus, I thank you, Father, for your word this morning. But we want to thank you, Father God, for speaking to us, Lord, this morning. But Lord God, for today, Lord, I run to you in the name of Jesus. When we fail, we run to the Lord Jesus. We thank you, Father. We give you back all the glory and honor. We bless you, Jesus. We give you all the glory. Give you all the praise. We thank you, dear Holy Spirit. Thank you for what you are doing. Thank you for showing us the way today. May the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Jesus. And God's people will shout.